Cristo del Perdón y Caridad. Adwan Lady, King Lagyu mo, King Kapamilatan ng Banal na Espiritu. Amen. Virgen de los Remedios, induning kabalikan, King Nanumang Kasakitan. Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón y Caridad, ginuming uling malugod. Santo Cristo del Perdón y Caridad, ginuming mapamakalulo, uling malugod ka kaya kami. Ingib ba, ipamilatan mo kami. King Lagyo ni Gimpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Maya paabak po kaya kayo. Siklod kayo po at pangatsantaya in panalangin kang San Lorenzo Ruiz para karing katekisto. Tinglag yun ng ipa, ang puling anak, ang puling banal ng Espiritu. Amen. O mayipaya at alang anggangig pa, pikala mo kang San Lorenzo Ruiz, ing tiyataganting kasalpantayanan, pauli ng lugod na keka. Sinuyuya kang Santa Iglesia, meging tapat yang asawa, ipa at pamuntok ng pamilya, at bilang talapatutug ng Ebanghelyo, narapan ng kamatayan, libong be abinye mo kaya idaw ng ankeka. King panalangin nating banal na martir, saupan mo kaming atulahan ng biyena, labanan ming kasakitan king be, at papagdagumpe ng kasalpantayanan, pauli ng lugod mi keka. O San Lorenzo Ruiz, patulunan ni ikeng katekista, mamilitan ka at ipanalangin mo kami, masusubok ing kekang kasalpantayanan at kasayuan, pauli ng pandemya. Dapat, king malasawak mo, maging tapat kami sana, king tengwanan ming kasayuan. King kekang pamamilatan, idawon mo king mapagluno sa iba, ding kekeng panalangin. Baan kawangis mo, maging talapatutunag kay ng Ebanghelyo ng Kristo. Baan ayan at milading anak, at kainakan king be kasalpantayanan. Imbiyami sana bilang tapat akakista, makaibiyaligaya at dangalan king alang anggagang igpa, kaya ang kapuriyan at kapasalamatan, kambening Ginoong Jesucristo at ning banal na Espiritu. Amen. King lagyo ng ipa, ang puning anak, ang puning banal na Espiritu.
Amen. Tuklok kayo po. Kapanyausan po ka rin kakasal. Richard Joshua Guevara Manalo, 28 years old, taga Ruby Street, Jamesville, Dolores, City of San Fernando, Pampanga, kakasal kang Cristel Dizon Patawaran, 31 years old, taga 290 Zone 5, Juliana, City of San Fernando, Pampanga. Kakasal King Virgen de los Remedios, Repository Chapel, Arzobispado de Pampanga, San Jose, City of San Fernando, Pampanga, King October 23, 2022. John Mark Nakpil Robis, 28 years old, taga Purok 3, Manggahan, San Carlos, Mexico, Pampanga. Kakasal kang Lilibeth Ocampo Season, 28 years old, taga 97A, Purok 5, Juliana, City of San Fernando, Pampanga. Kakasal na po King Metropolitan Cathedral, San Fernando, Pampanga, King October 8, 2022. Na anuman pong sumbagal baluta mo karating kakasal, pabalutan na mo po kang among Paul o King Opisina na po ni kiyakatamong parokya. Dakal pong salamat. Pasibaya po, maya payabak po kaya kongan, para po king 6-day Novena Mass of Virgen de los Remedios and Santo Cristo del Perdon, nagkakatamo pong mga sponsor sa atin po rin Youth Ministry, altar servers, usherettes, and Komi. Kami da po rin kakatamang panalangin, yabitala po rin makatuking kapagnasan, para po king kapasalamatan dahil Ladies of Charity, Arnold Mendoza and family, Dario and Winnie Manalastas and family, Ruperto and Angela Flores and family, Marie Chris Mandap, Edith Gopez, Ava Co,
Erning and Nena Ong and family, Alessandra Ann Tayag, Ramon and Darlene Alonzo and family. Para po karing magmasusik ng aldoning kanilang kebaitan, Paula de la Paz, Leleng Santiago, Romeo Catu, Arthur Pineda, Beatriz Paula Mandap. Para po kayong kapagdasanda or special intentions na di Princess Joy Arcilia, Arlene Mercado, Antonio Cabrera, Leila de Lima, Jerry Boy Andesa, Alma Catu, and Al. Para po king quick recovery and complete healing ng Stephanie Benis Jimenez, Jose Pericles Deirit, Reverend Father Raul de los Santos, Leo Asuncion, Garen Madrigal, Perry Deirit, Vilma Mendoza, Aleli Paras Canlas. Para po kin death anniversaries ng Bienvenido Tonggol, first year death anniversary ng Josephine Canlas, first year death anniversary na rin pong Crisanto Tolentino, Jesus and Natividad Flores, 40 days na pong Julie Santos, 80-year death anniversary na pong Leonardo David, yabetala rin po ng kakatamang panalangin ng Makatiking Kaladwam, Vicente and Apolonio Canlas, Ricardo and Juliana Gonzalez, Dr. Robert Flores, Reneo and Epifania Santiago, Vice Mayor Nardo Velasco, Jesus at Adoracion Canlas, Narding Ocampo, Jose Lingat, Feliza Miranda, Wilfredo Lingat, Ramon Enrique Fabian, Carlito Luciano, Irvin Santiago, Victoria Pamintuan, Generoso at Adelaida Carlos, Rene Herrera, Romeo Cristobal, Marema Maliari, Aspen Laok, at Ding Maldang Kaladua, King Purgatorio. At syuta na po, King Kadwat Pulot at Long Dominguning karaniwan na panahon. Talakad tapo at makyabay king pamagkantag, king dalit at pamuklat.
King lagyunan ng higpa, ang poning anak, ang poning banal na espiritu, Amen. ingginu manatiliya ke kayo. At keka antimurin. Kaniting kayabakan miti puntamu, ban pagmasusyan tayo, ing kadwang pulot at lunang Domingo, ning karaniwan a panahon. King katahimikan, ganakan talangin ang pondisyan din kay katamong kasalanan, manyawad tang tawad at pakaluluking Diyos, batamong maging karapat dapat pagmasusi, karing banal a misteryo. Iyagkas tayo ngayon miyag nanagnan ing kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos, ang mayupayang tutu, at kay kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, King isip, amano at dapat, at niyayliwang kakulangan. Ulinitay panagapu ang Santa Mariang Kapilanmang Birhen, karing sablang anghel ang Pon Santo, at kay kayo kapatad, ing panalangin niyo ko, King Diyos, aginutamo. Ing Diyos, ang mayupayang tutu, pakalulwa na katamo, at king pangabatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, King Bie alang angga. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos ay pami, tinggap mi ing panagkat mong tukyan miya, Jesus ay anak mo, anting kayang alagad. Gustan mong pagkaluban na keng kabyasnan at sikanan, ning kekang espiritu, ban masapsap ming akawul ing kasalpantayanan mi, at tanggapan ing katungkulan mi king biye, kambe ning sablanang kapupuntalan. Gustan mong ing espiritu sa upana keng makatuntun king dalanan ning anak mo, alang takot ni pamag-alinlangan. Uling abipita saming tayrana keng Jesus, painturo keka o malugod ming igpa. Iliadwan mi king kapamilatan ning ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibiyat mag-ari kang bemot ning banal na espiritu, metong muking panga-Diyos, manggaman king alang angga. Amen. Luklok tapo at makiramdam king ama na ning Ginoo. Pamamasang iba't king libro ng kabyasnan. Ninumopin in taong makibalo king isipan ng Diyos. Nino ing makasalugsog king kaburyan ng Ginoo. Ulingin kami balak nin tao, epilmi, at ding kapag nasanta mo, malagwalang manaliwa. Ulingin katawan na may na, yang babye pasakit king kaladwa. At king kari na naburak, yang makapabayat king yayaliwang kaisipan. Nunging keti king yato, masakit napin din ang piyasipan tamo, ing kimbanwa pa kaya, ing pangangasan sa lugsugan, alang makarapat kaniti. At king kekang isipan, nino mo'ing mayaring makabalo, nung emyamupin pagkalaman kabyasnan. At nung emyamu tinubod iba't banwa, ing espiritu mong banal, king kapamilatan na mo rin ning kabyasnan, karinla may nga tulid adaklat, dingketi king yato, at ring tao, miturwanan la, king makatula keka, at may nga ligtas la. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ginoo, ikay parating santungan, karinda kala panahon, ame nga labasan. Ginoo, ikay parataming santungan, karing dakala panahon, aming labasan. Babalik ming tao, king alikabok akeyang ibatan. Kekang sasabyan, o anak da rin tao, king alikabok ni balik kayo. Antila mong patingapon ding libong banwa keka. Mengarila king napo na nilabas na. O anting oras ang makuyad ng bengi. Ginoo, ikay parataming santungan, karing dakala panahon, aming labasan. Kasing kaba na kami mo ning paninap. Nengari kaming dikot aneng abak sisibot. Kabang abak pa sa giwaya at mamulaklak. Pangabengi na lanat ne. Ginoo, ikay parataming santungan, karing dakala panahon, aming labasan. Inya, ituro mo kami, kimbye makuyadya. Ban puso mi kimbelwan, mi pabyasnan la. Ginoo, ingke hangwake kami, ang gakapilan. Kekalasanang lunusan, dening kekang alipan. Ginoo, ikay parataming santungan, karing dakala panahon, aming labasan. Kagising mineng abak, kapnuan mo kesa king lugod mong alang kupas.
bandalit kami at tumula, kabang magye kami. Alilan muntula itang lungkot, ake kami kekang pepagpa, kanitang panahon ng kekeng kasakitan. Ginoo, ikay parating ng santungan, aring dakala panahon, aming alabasan. Pamamasang iba't kinsulat ng San Pablo kang Filemon. Ako, Pablo, ang ngeni matuwa ng bina, at king kasalukuyan makasukol uli ng Kristo Jesus. Pakisabyan da kang mayap, king lagyo ning pamikalugod. Makisabi kong mayap keka, para kang Onisimo. Aayag kat ko king kasalpantayanan kang Kristo, kabang at yuko keni king sukulan. Babalik keke ka at kambena, sabi ko naman, paralako ing metong ng dake ning beko. Buri kaya sanang manatiling kaya beko keni, kabang makasukol ko, paulining mayap a balita. Banketa, bilang kayalili mo, yaing sumawok kanako. Makanyan man, eko buri, ingantirak kang pamilitan sumawok kanako. Nung saupan mo ko, buri ko, ingkusang loob, amanibatan keka. Inya, eko daptan, ingnanuman, nung emo kaburian. Balo ko, King Ionisimos, may walaya keka, king mapilan a panahon. Nung may walaya man sinaguli, bali, uling ngeni, magbalik yakeka, at na mawala kapilan man. Magbalik ya antimong alipan, nune, metong may git paking alipan, metong akapatad apakamalan. Malyak ako, dapat sukat siyang malkeka. Emo anting alipan, nune anting kapatad ning Ginoo. Inya, nung atin kang paglalawe kanako, tanggapan mesa antimo nung makanano mo kong tanggapan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakatapo ban parangalan ing mayap a balita. Aslagani sana ng lupa mo ing kekang alipan at iturunak kanako ing batas mo. Kaluguran kong kapatad, ing Ginoo manatiliya ke kayo. At keka antimurin. Pamamasa king mayap a balita agpam kang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo.
King panahon na ito, milalula karakal ding taong tutuki kang Jesus. Inarapan nala at ngana. Ninumang lalapit ka na ako, malyaring maging alagad ko. Nung may gitneng kaluguran kesa ka na ako, itatana at imana. Ingasawa na at dingkayang anak, ding kapatid ng lalaki at babae, at pati na ing mismong sarili na. Ing ninumang bisang mamusan king krus na, at tuki ka na ako, malyaring maging alagad ko. Nung ing metong ke kayo, babalak yang manalakad tori, pamuwari lukluk, at balakana, ing gasto sana, ban abalo na nung managyula ring pera na, bayang mayari ing tore, magkang mitalakad na ring pundasyon, dapot, naneman apayari, kalyan diyamu ring manakit. Sabyanda, pigmula ng telakad ng taong iti at naneman pala apayari, o ninong ari ang makilaban king kalupa ng ari, ing pamulukluk at misip, nung ding 10,000 sundalos, agyurong labanan, ding 20,000 sundalos, ning kayang kalaban. At nung agyu, mitubo diyang pera katawa na, kabang marayuya pa, ing kalabana, ban makipagkasundo. Makanyan mo naman, malyaring maging alagad ko, ing ninuman, nung isakwil, ing sablang at tiyo kaya. Kaluguran kong kabatad, ing maya pabalita, ning kakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Nga nang magkwentong San Lucas, king umpisana ning kakatamong ebanghelyo. Milalula kanu karakal ding taong tutuki kang Jesus. Tutulang dakal ding taong tutuki kang Jesus. Mekad mialiwa ing karelang sangkan nung bakit tutukila kang Jesus. Mekad ding aliwa curious love. Interesado lang tuki kang Jesus. Uling memang hala king pamagsalita at gagawa na. Dakala namang may enganyong tuki kaya. Uling aliwa ing klaseng biye abibiyaya na. Mekad meging interesado lang tularan da ing kayang pamibiye-biye. Dakalang tutuki kang Jesus. Balamo mo, ita mo, lalong-lalo na ng magnobenaryo o kaya magpiesta, dakalang sisimba, dakalang magnasang tuki kang Jesus. Neng panahon ng simbambengi at Pasko, sasapakla ding pisamban, dakala ding magnasang tuki kang Jesus. Makanyan mo naman neng Kwaresma at Maleldo, sapakla naman ding pisamban, dakala ding magnasang tuki kang Jesus. Keti kaya katamo Pampanga, balang September 8, pagmanosyan tayo ing anibersaryo ning canonical coronation ning Birhen de los Remedios. Mekad, uling mag face-to-face tana, bistaman panahuna pa ning pandemya, siguradong dakal no naman ding tumagon kanyan. Basta na adwata ng banwang mag-online celebration. Dakal tamong tutuki kang Jesus. Dapot ingkutang, asad-sad tamo kaya, ing pamanuki kaya, ang ganu ka rin tamo miras, king pamanuki kang Jesus. Ang ganu ka rin tamo mabot. Mabot tamo kaya, angga king kawakasan. Tamo kaya mangari, ketang taong mibalak mitalakad tori, dapot uling kulang lading kwaltang gasto sana, kulang ing gamit, inya,
misadsad. Kelian diamo, deng menakit, king inumpisa ng proyekto. Eta mo kaya mangari, ketang ari, amibalak makigera, king metong ari. Ela managyu ding kayang 10,000 sundalos, karingadwang pulong sundalos, ning kayang kalaban. Inya, meki pagkasundo niya mo, at meki pagsalese. Kabang tutukita mo kang Jesus, kalupa na ninggewa na, karing mumunang talatukina, arapa na katamong eni, at tatapata na katamong. Uling, buri na katamong misip banayad, buri na katamong misip masalese, buri na katamong misip mas malalam, at kutnan at tarukan lang miyamasamas ding sarili tamo, nung misadsad tamo king pamanuki kaya, angga king kamatayan, angga king damayan tayo, king krus. Kaluguran kong kapatid, pag nasana ning Ginoo ing asad-sad tamo, ing pamanuki tamo kayo. Sana malawot tamo dasan king pamanuki kayo. At ngening aldowayti, at inyang tuturong adwang paralan, bang kanita misadsad tamo king pamanuki kayo. Pigunaman tala deting adwang paralan. Muna nga na ning Ginoo. Ninumang lalapit ka na ako, eya maliharing maging alagad ko, nung may gitneng luluguran kesa ka na ako, itatana at imana, ingasawa na at dingkayang anak, at dingkayang kapatid alalaki at babay, at pati na mismo ing sarili na. Nga nawaring magsalita ning Ginoo. Bisa kayong misadsad, dapat agyuyong magdilidili. Bisa kayong misadsad, dapat agyuyong magsarili. Bisa kayong misadsad, dapat kayo pane mamasa at mamiyasa king pamilya. Bakit? Kailangan tangarapan at tanggapan ing meto ang masakit at mapait a katutuan. Datang ingaldo, magdilidili tamo. Datang ingaldo, dengke kayong anak, ape paragul, sinese, pepagaral, lakwanda kayo. Uling mamakyasawala, mikasarili lang anak at pamilya. Patalakad lang sarili dang pibale-bale. Inya datang ingaldo, ikayo namong adwang miyasawa, ing mitagan, king ke kayong maragul, abale. At datang muna maningaldo, ing lakwan ye, ing metong at metong, potang datang na, ing kamatayan. Dengke kayong kakaluguran, dengke katang kakaluguran, balang oras at tiyula. Datang ngurin ing panahon, ing mikawani tamo. Mika, sariling biye, dengaliwa mag-abroad la, dengaliwa mekad mawalala. Ingkutang, makananutana, potang alalo, deng taong asahan tamo. Nung etamo may biyasang magdilidili, at nung etamo biyasang makatalakad karing kaya katamong sarili. Makanano ka king kaya kang pamangan. Potang ebon mo ang pontuyo, mo balong ipirito. Makanano ka nung kabiyasang mamipi at mamilantya king sarili mong imalan. Makanano ka nung mismong pipagkeran mo, mo balong ayusan. Makanano ka nung yung sariling kwarto mo, may balong linisan. Potang biyasa kang tatabile, karengke kang kaluguran,
at agyumong magdilidile, nakamamasa at mamyasa at manalig ka ring aliwa, misadsad ka king biye, malawot kadasan, marayu kasulungan, lawenye po Brother Richard Aquino, asadsad na ing pamipag-aral ka ring anak na, uling agyo ng pigtiyagan ing lungkot at pamagdilidili, karing disyerto ning Saudi. Bisa kang misadsad, mabiyasa kang magdilidili, at talakad kingke kang sarili. Panay makasandal at magdepende, karing kaluguran at kakaluguran. Kadwang paralan at tuturuning Ginoo, bata mong misadsad king biye. Nga na, ing ninumang bisang mamusan king krus na at tuki ka na ako, malyaring maging alagad ko. Nga nawari ning Ginoo, asad-sadyo ing pamanuki ka na ako nung alakong sasakmalan. Uling, potang alakang sasakmalan, agyumong mamusan. Makapamusan, nung makasakmal ka, karingke kang pibandyan. Kaluguran kong kapatad, tutukita mo, king Ginoo, mo ban magkanta, king misa. Tutukita mo, king Ginoo, mo ban mamasa, king liturhiya. Tutukita mo, king Ginoo, mo ban mangolekta, ng offertory. Tutukita mo king Ginoo, mo ban mag-live stream ng ating misa. Tutukita mo king Ginoo, mo ban tumagon misa, nobena, prosesyon. Tutukita mo king Ginoo, mo ban manungge at magkulasyon. Tutukita mo kang Jesus, ban mamusan, ban mangilik, ban mangarga, karetang mibabayatnan king biye, karetang mayna, karetang malungkot, karetang magmukmuk, ulining matinding lungkot. Oreni deng papapusana kay katamu ning Ginoo. Oreni dening papakargan at papakilik kay katamo. Ding krus a kailangan tamong pusanan, mitmong tula at saya. Kilub na po niting paruminggo at intamong kaparokyang kachat ko. Sa upane po ning parokya king pamagaral. At migdesisyon niyang tuknang napamu. Second year college na nung ako magkamali. Uling ka nung na atiis, akakit na la, ding kayang pengari ang pong kapatid. Misan lamo pati nga pon mamangan. At kaybat, baka nanudang suportan ing kayang pamagaral. Inya, migdesisyon niyang tuknang napamu, manintunobra, ban makasahop king kayang pamilya. Ining kaya na kanani, abisang mamusan king mabayat ng karga ng pamilya. Ya ing sasaupan mamusan king beyatan ning biera. At etala asaupan mamusan nung makasakmal tamo king kakatamong pibandyan at kayatinan. Kaluguran kong kapatad, pag nasantangan ing misadsad king pamanuki kang Jesus, pag nasantamongan ing misadsad king biye. At wang bagay, bata mong misadsad. Muna, misadsad ka nung agyo mong magdilidili at makatalakad king sarili. Mamasa at mamyasa king pamilya. Kadwa, asadsad mo ing kekang pamanuki kang Jesus nung alakang sasakmalan, bakang matulang makapamusan,
karing migit mangailangan. Abayabe tamong ngening ipasyag, ingkay katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, igpang mayipayang tutu, linalang king banwatiyatu, at ang Heso Kristo anak ng bugtong aginuta mo, pingagliking upayan ni Banal Espiritu, ibait ka sa Tamaryang Birhen, dinasa lalam ng upayang Poncio Pilato, ipaking krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo, sinubliyang mebe, ipayta siya banwa, makaluklok, wala ng Diyos, igpang mayipayang tutu. Iba't ka rin magbalik ka naman keti, ban mukum ka rin mabe, ampong mga mate. Sasalpantaya ko king Banal Espiritu, in Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pakapatawad na rin kasalanan, king pakasubidang miyering mete, at king belang angga. Amen. kapatad manalangin tamo baning Ginong Yesus, pagkaluba ng katang kabyasnan at itubod ne ing kayang Banal Espiritu, iba't babo, ban itulid no ring kay katang daklat, ban atok yan tala ring bakas ng Yesus. Nga tamong manalangin, Gino, datang nakat saupan mo kami. Ulitan tayo po. Gino, datang nakat saupan mo kami. Gino, ngening kasalukuyan, ding datalakad ding iglesia mo, alalang sapat akasalpantayanan sumulong, inya ngaming manalangin. Gino, datang nakat saupan mo kami. Gino, ngening kasalukuyan, ding magdulab kapayapan, alalang sapat akapanaligan misundu, king karelang kapagnasan, inya ngaming manalangin. Gino, datang nakat saupan mo kami. Gino, ngening kasalukuyan, ding makipamuk, laban king danop at akaluluan, ela sapat abilang, ban pagtagumpenda ing labanan, inya ngaming manalangin. Gino, datang nakat saupan mo kami. Gino, ngening kasalukuyan, ikaming magnasang maging alagad mo, alaking sapat alugod mamusan king krus, inya ngaming manalangin. Gino, datang nakat saupan mo kami. Gino, ngening kasalukuyan, din kaya kaming komunidad, alalang sapat aganaka, ban matulang tanggap pante-pante karing sabla, inya ngaming manalangin. Gino, datang nakat saupan mo kami. King katahimikan, may papanalangin tamong eni para ka rin kay katamong sariling kapagnasan. Panalangin tamo naman ng kaedwanan at kapasalamatan ding sablang magdebosyon, King Juan Birhen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon. Panalangin tala naman ding sablang sasaw at magmasabal, king kay katamong parokya, lalong-lalo na ding sasaw, king kay katamong 100 peso fundraising campaign. Panwana no saning Ginoo, ding manimuna kaniting kanam ng aldoning nobenaryo, bilang parangal king Birhen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon. Ding bibilog king kay katamong parish youth ministry, ding kay katamong altar servers, ding kay katamong greeters at collectors, at ding kay katamong komi. Tanggapan na sa aning Diyos, ing kapasalamatan, ding bibilog king Ladies of Charity, ning kay katamong parokya, ang timurin ning kapasalamatan di Arnold Mendoza, Dario at Winnie Manalastas, Roberto at Angela Flores, Marie Chris Mandap, Edith Gopez, Ava Co, Erning at Nena Ong, Alessandra Antayag, Ramon at Darlene Alonso, kambedaring miyembro ding karelang pamilya. Panwana no sana ding hanggang kapatid tamong magmasusi, King Aldodang Kebaitan, lalong-lalo na di Paula de la Paz, Leleng Santiago, Romeo Catu, Arthur Pineda, Beatriz Paula Mandap, at Juni de Castro. Ipagkalub na sana ing masipitdang kaedwanan di Princess Joy Arcilia, Arlene Mercado, Antonio Cabrera, Leila de Lima, Jerry Boy Andesa, Alma Catu at Al.
Antimurin, ipanalangin tamo ing lubos at ganap akapaldanan, karinganggang kapadatang masakit, lalong-lalo na di Stephanie Venice Jimenez, Jose Pericles Deirit, Raul de los Santos, Leo Asuncion, Garen Madrigal, Peri Deirit, Vilma Mendoza, at Aleli Paras Canlas. Yulino sana, king kayarihan ng maligaya, dinganggang kapatid tamong mayamon na biye, lalong-lalo na ding kaladwari, Vicente at Apolonia Canlas, Ricardo at Juliana Gonzales, Dr. Robert Flores, Irineo at Epipania Santiago, Vice Mayor Nardo Velasco, Jesus at Adoracion Canlas, Narding Ocampo, Jose Lingat, Felisa Miranda, Wilfredo Lingat, Ramon at Ricky Fabian, Carlito Luciano, Ervin Santiago, Victoria Pamintuan, Generoso at Adelaida Carlos, Rene Herrera, Romeo Cristobal, Maraima Malyari, Aspen Lauk, Bienvenido Tonggol, Josephine Canlas, king mumuna ng anibersaryo ng kayang kamatayan, at ang timuri ni Crisanto Tolentino, Jesus at Natividad Flores, Julie Santos, king kapat ng pulong aldo ng kayang kamatayan, at Leonardo David, king kawalong banwang anibersaryo ng kayang kamatayan, at ding maldang kaladuo, ipanalangin talangan, king Ginoo. Ginoo, datang nakat, saupan mo kami. O Ginoong Jesus, pag nasandakang tukyan, gawan mo keng tunay alagad, masigasig at matenakan. Uling ika ing kaya kaming Ginoo, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Ikaw
Manalangin kayo, kaluguran kong kapatad, baning kakuting kaya kayong daon, patampang matanggap arapaning Diyos, igpang mayupayang tuto. Tanggapan niya sana ng Ginoo, tindaon tininggamat mo, kay kapuri at ikalgaya ng kayang lagyo, kaya katamoy kasaplala at mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, ning kapayapan at lugod, manalo na sanang ingdawon mi, pagdala na kang tunay kapanyamban, at pakisan metong nakekeka. Idiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman at iliya, kayo. At keka antimurin, Yat nayo ring pusoyo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo, ing ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o igpa, Diyos king alang-anggat lubos mayupaya, inyang mi kasalala rin kekang anak at mi parayo king siping mo, binalik mong pasibayo keka, kapamilatana ning anak mong mapamintu, at king upaya ning banal espiritu. Tinipon mo rin kekang alagad, king kekang Santa Iglesia, ban maging metong la, igpa, antimonong makanano kayong metong, ika, ing bugtong mong anak, ating banal espiritu. Ulinita kang bering sa blangkoro ring anghel ka rin banwa, daralit mi ing kekang ligaya, lain makyabe kami, kingalamtok ng dang pamamiyag puryan keka, at ngaming masayang kakanta. Tunay kapim banaloig pa, ika ing panibataning sablang kabanalan. Ulinita, pagparalampumi, pabanalan mo sana reting ayin king aslag ding espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang lub king pamaylasan at kamatayan, king waning tinape at pepasalamat ya keko. Piraso ne, at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, at kananye. Iti iya ing kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kingwaning kalis. Pasibayang pepa salamat keko. At binyening kalis ka rin kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti, ikongan, at minumko kaniti. Iti iya ing kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo dalang anggang tipan. Amibubu para ke kayo at para ka ring sablang tao. Banketa mi patawaran na ring kasalanan. Daptan niyo iti, bilang kapigaganakan kanak. Ing misteryo ning kasalpantayanan.
Iniangeni gaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Darawon niya keka, iting tinapi ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layo ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, hingi kaming hansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong, ning banal Espiritu. Ganakan may oig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, king meto yato, ban mi ganapia king lugod, kambe ng Francisco, ake kaming Papa, i Florentino, ing ke kaming Obispo, ding sablang pari, at ding sablang anak mong susuyo at magmasabal, king banal mong Iglesia. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at manenayang subling miye, lalong-lalo na, ding gaganakan mit ipanalangin kaniting misa. At ding sablang may ngayang nabiye. Tanggapan mo sana king maligayang mong arapan, pakaluluan mukengan. Gawan mukengang karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kayabe ng Maria, ing Birhen na Induling Diyos, kayabe ng San Jose, kayabe ring Apostol at ding sablang Santo, at inupad king malmong kaburian, ing kakabaning panahon, puryan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at keya, igpang mayupayang tutu, kaguming banal ay Espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alang angga. King Saud ningig pa, agyuta mong misadsad king pamanuki, king anak ng Yesus. Niya kaya abe-abe tamong yaning manalangin. Ikabos mo kami yoginu, king sablang marok, malugod mong ipagkalug ing kapayapan, king panawon mi, ban king kasaupaning kay kang pakalulu, parati kayong mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kay kaming kalapangapos. God
o ginuming Heso Kristo, as inabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kanakong kapayapan, yang babiye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan, ding kaya kaming kasalanan. Nung nelawan mo, ing kasalpantayanan na, ning kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo, manatiling parati, kaya kayo. At keka ang timurin. At ngeni masayatang idagay king metong at metong, ing kapayapan at ing kaptamo. Kapayapan, kaya Yoing ginutang Yesu Kristo, ing kordero ng Diyos, ing milalakok ing kasalanan ng yato. Mapalad na ring mayaws magisulu, ing apuna ng kordero. Ginoo, ek mantampantanggap keka, dapat ekas may amano mo at kumayap na ako. Spiritual communion. Kaburi ko sana yung tanggapanda o Ginoo, in sacramental, ang pampisikal, aparalan. Dapat, uling iti posible, king kasalukuyan a panahon at sitwasyon. Paniwalan ko, king kapamilatanan ng maglapo ng lugod ng higpa at ng upayan ng kiyakang espiritu, ipagkalugmay nga ng kaorasan o Ginoong Jesus, ing kiyakang sarili ka na ako. Manatili ka king puso ko, aslagan me ing kaisipan ko, gawan mo kong kawangis mo, malugod, malingap, at magigpasabal ka rin kapara kong tao. Bananaguranan pong asiwanda ka, karing kapara kong tao, lalo na karing kapatad kong pakakalulu. Amen. Katawan ng Kristo. Amen.
Talakad tapo. Manalangin tang. O Ginoo ing amanumut sakramento, pagkalubanda keng pamangan at biye, mananasa ng dating regalo ning kekang anak, tayranda keng makirake king keyang biye, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Tukluko po saguli para karing kay katamong kapabalwan. Munang dili po kukumbiranda kayong tumagon king coronation ning Birhen de los Remedios ang maganap arapanan ning bayong munisipyo ning Balen, Lubao. Papuntaya po Santa Cruz, Lubao, ing venue. Nung dare-diretso kayo king OG Road, sigurado pong akiti at miras kayo ka rin. So, September 8 po, Aldo Webis, alas 5 nepo ning abak, 5 a.m. ya po, alas 5 nepo ning abak, ing misa at ing coronation rites. Mekad magtaka kayo, Obat Lubao, ulim pong 450 years, no pong dinatang dahil mumunang Agustinian missionaries, mag-evangelize kede Pampanga, at minunala pong menaral at mikalat king Maya Pabalita, king Balen, Lubao. At buritaya pong pagselebran ito. At ita pong bengi, kete king parokya, kete king pisamban, itang alas 6, at intamo pong misa bilang kapagmasusyan, king kapiestanan ning pangabait, ning Buena Birhen Maria. At kukumbiranda kayo pong tumagon kaniting misa. September 8, Aldo Webis, alas 6 na puning bengi king parokya. At bukas po, puning atin tamong nobenaryo, atin tamo naman pong misa, itang alas 6:30 na ning abak. At ing nobena po, magumpisang 5:45, kambening pamanalangin king Rosario. At agatan ko po ngayon munta king harap, dening kaya katamong 5 theology seminarians, mag-apostolate, king kaya katamong parokya. So, tunggal-tunggal po, magpakilala lang. So, tuna po king second year, ang pong third year theology. So, malapit na lamang pong magpari. Inyapin po atil ng exposure and immersion, kareng pakakalulong komunidad ning kaya katamong parokya. Eyo po makaing akit mag-serve, pakasutana, pero mumuntala po kareng pakakalulong miyembro ng kakatamong komunidad king parokya. Karin lang po mag-exposure, ang pong mag-immersion. So, i-welcome tala pong tunggal. Maya payabak po kay katamungan. Maya payabak po. Ako po pala ay Christian Care G. Tallerin o yung nickname ko po CK. At tao ko po Florida Blanca. At king kasalukuyan, king lugod at pakalulo na po ni nga pong Ginoo. Third year theology seminarian na ako po kay king kakatamong seminaryo, king Mother of Good Counsel Seminary. Dakal pong salamat. Good morning po. Ako po pala ay Brother Romark, Tonggol na pilot. Tao ko po Bamban, Tarlac. At kasalukuyan, at yun ako po king second year theology. At manano na sana, mag-enjoy ko po at abiya ko itang para sa ikaburiyanin nga pong gunod. Kini po king kaya katapon. Kaya kayong parokya. Salamat po. Hello. Morning po kaya kayo man. Ako po pala ay Clark Lois Kibuloy. Opo, istuya pong damdamyo. Kibuloy yapin po ing apelido ko. Pero ikaw po migaganak ha, ako po magpari ko. At kasalukuyan po, third year theology student na ako po king kakatamo pong seminaryo. At matula ko po na mi-assign ko po kaya kayo pong parokya, ban kanita sumaho po kang apong Paul po. Dakal pong salamat at maya kaya po. Maya payabak po kaya katamungan. Yako po yung Brother Harold de Guzman. Kasalukuyan pong second year theologian, king kaya katamong seminaryo kay king Del Pilar, king Mother of Counsel Seminary. At masaya ko mo rin po na akayabe da kayo, lalo na po rin yung
organizations, and deng tao po kini king kakatamong parokya. Dakal pong salamat. Maya payabak po kay kayungan. Ya ko po pala ay Kenneth Basilio. Tao ko po king Mabalacat, Pampanga. And third year, Theology Seminarians na ako po. Masaya kami po at so kami po Kenny, may assign kami po Kenny king parokyayo, ban sumuyo at sumawap ng among Paul, karing pakakalulong komunidad. Dakal pong salamat kay kayungan. Welcome king parokya ng San Jose. Deta pong interesadong makyabe kayong gagawan da, lalong-lalo na din kaya katangkayanakan at leader king parokya. So welcome ko pong makyabe karela. Bala pong first Saturday of the month, ang pong third Saturday, metong po kareng komunidad pupuntalan da, yapin po itang lugar da deng magbabasura o mga lakal gulot ning bayong palengki king sitio matahimik. O sana po datang interesado para may ka-continuity ing umpisan dang programa at asunduta mo ing nano mga umpisan da. So welcome ko pong makyabe. Dakal pong dakala salamat. Talakad ko pong ngeni para king tauling bendisyon. Ing ginuman at iliya ke kayo. At keka ang tingurin. At mantabi ke kayo at karing kekong pamilya ing grasya at bendisyon ng Diyos. Ing igpa ating anak ating banal espiritu. Amen. Adaun taning banal misa, paligayan tayong Diyos kapamilya tanding pamibiyebiyeta mo. Salamat, King Diyos.